الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mahuli ini amo na ini sugpat sin pangadyan na to ha tafsir. Pangadyan na to limabayad to nakawa na to nain pagyanon kabtangan a'udzu billah minash syaitonir rajim. Iban nasim bismillahirrahmanirrahim. Kaya maanahan na to yaddo iban sin kaya baita na to yung pandapat si mga ulama banguno atungod sin bismillah uno ka insiya kada suratul Fatiha tawakan bukon. Nenyad to piyagsimpakan sin mga ulama sambil nasabot na to sininsiyatar bilang haayat sin suratul Fatiha bangin piangupihan na to inyakaran na to amo na yung madhab taniyo madhab sin Imam Ash-Shafi'i. Mahuli parman sin Allah subhanahu wa ta'ala mapuas sin a'udzu billah bismillahirrahmanirrahim amuna in hikarwa ayat sinamuin suratul Fatiha amuna in alhamdulillahi rabbi alamin. Alhamdulillah muna in kalimat alhamdu amun yan kaya lukis di ko na lukis sa whiteboard yan dalam Quran. In kalimat alhamdu in siya manunjuki papagpudji. Manunjuki siya papagpudji. At inabang kumabaya mamudji isiyo sini mabaya mo ko pudjihon labi luba na to rin Allah subhanahu wa ta'ala mamong sadyakaw, alhamdulillah. Napaggain siya, imana niya pagpudji, arakala, ipagbak niyo, yung kaibananding mga kalimat, manunjuki ra isab, imana niya papagpudji, biyan isin pagsyukur, iban sin kalimat al-madhu, at niya pagpudji ra isab, to kalimat ini, alhamdu, wasyukru wal madahu. To kalimat yan, imana niya pagpudji. Amura kuman ang piyagbiddaan niya. Muna yung piyagbiddaan sin alhamdu, iban sin asyukru. Ingkatan sin uno-uno pudjihon mo, piyakay mo in kalimat alhamdu, majamin niya na makawa atawakan ini mapaaway niya na maon in pagyanon asyukro. Ay bilmana, ingkatan simpupudjihan, yagnaan mo ding hakabtangan alhamdu, maranya na in asyukro. At inabang ko nakapagpudji na, sin alhamdu, biya sin sa kaula-ula nakapagsyukur da isab kaw. Adapon, bang ko nagsyukur, wala niya nara in pagyanon alhamdu pagpudji. Sabab in pagsyukur magsyukur sadya kaw bang aon kayarihil kay mo uno-uno na lang ta mga ini sa salamatahan marayaw ayaw sadya sabing mangi bat di mo saan kapag sukulan ni mangi sa salamatahan kay mo mangi di saan kapag sukulan sa adapon in alhamdu simuda in aw madawhat mo marayaw, iban wayroon madawhat mo marayaw, iban nakadawhat kaw simmangi, mapakay mo siya. Yuddanan kaw ini sinamo in ni'mat, rijikian kaw lang tapilak, iban pagpamong mo alhamdulillah. Mapakay mo. Way kaw rijikian sin Allah Ta'ala na ngayuman kaw duaa, impamong mura alhamdulillah. Yanug haraan ka watawakan tiandas ko sin Allah subhanahu wa ta'ala sin jinis babara papanandas din di hadun niya. Impamong mura isa, alhamdulillah. Na di sangkod danan mamong kolong mo,
magsyukur ya Allah, bangko pya turunan niya musibah. Di kuddanan. Dali nga sabab yan, bangkaw na makay na sin alhamdulillah, sumasa aun waktu malapay na makad, inma na sin pagsyukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. At iniya, dahil di ihaayat ini mga kamaasan katuti, manghuran, biya da kita biyaitaan sin mga kaguruhan, kaulamaan na kaunayad to. Inhat sadya ko mamung, hapanagnaan niya na suratul Fatiha, alhamdulillah, biya da ko nakapagsyukur na pa Allah. Ngayon sa sukulong niya nagsyukur fa Allah subhanahu wa ta'ala, ganapan kan niya bang uning karayawan dihil kan niya sintuhan Rabbul Alamin. Amuyad to ina mo impyag biddaan sin, alhamdu iban sin, asyukro. Alhamdulillah. Uning kalabbihan sinamuin, kumabtangkaw alhamdulillah. Iban unoy makna niya. Muna-muna yung makna sin alhamdulillah. Ingkatan simpudji marayaw. Katan jinis babarapa pupudjihan marayaw, tuput tunggal pa Allah. In papagkahimumano siya, on waktu limited da sanin pagpudji mo kaniya. Atawakan pagpudji sindu kayong tao kaniya. Limited da. Dalong tao, masya Allah, mingat magbasketball. Idaboy long niya mingat magbasketball. Amurad to. Tabi ada kuman kan daboy, di saan maiyan idaboy, masya Allah, idaboy, maluoy long niya mag-imam. Pasal po siya mag-imam. Atin niya bukunin katan, pupudjihan, ikakadtukan niya, ikaagsumattukan niya. Sa sumakawa, in patutunggal na tud panghagsuan, simpupudjihan marayaw katan, amurain Tuhan Rabbul Alamin. Wayroon sa kuto niya hatungod hayan. Tuput tunggal, inallahu subhanahu wa ta'ala. Ada po ning kalabbihan, simpagpudji pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunayin alhamdulillah. Muna-muna, kabtangan sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, khalifatu Rasulillah, khalifa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aginiya, qad alimna subhanallahi wa la ilaha illallah, famal hamdulillah. Bunna tuudlong niya, bukmasa, kiyadto niya pangtungod sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amunin Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, pangtungod sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Piyangaruhan sin Umar ibn al-Khattab. Long niya, ya Ali, bang makato. Bunal tuudlong niya, kay ngatan na mo na yung kay mutmutan, iwan kamaksuran. Piyag hindo na kamo sin Nabi long niya, in kumabtang kita sin subhanallahi, subhanallahi wa la ilaha illallah. Hakay ba ng riwayat? Long niya, bunal tuod, napangadji na mo na, iwan kay ngatan na mo na, imaksud sing kabtangan la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar. Kaya ngatan na mo na tulong ni maksud yan. Iban sing kalabbihan niya. Nalaw sin Umar kan Ali, famalhamdulillah. Kung tayo sablong ning kamaksuran, iban kalabbihan sin mamong kita alhamdulillah. Nalaw sin Ali, radiyallahu ta'ala anhu, in mamong kulong niya alhamdulillah, in kalimat yan long niya, hiya kalimatun ahabbuha lillah. Aw, hiya kalimatun ahabbaha Allahu ta'ala li nafsihi wa radiyaha li nafsihi wa ahabba an tuqal. In mamong kulong niya alhamdulillah, in kalimat yan long niya, ang kana, malingkat iniamuin, pahamon na to, marayaw, hati, unibun, pukusit to, ang panatutaw, alam sin una to. Sabab may ta, hikatawang kato iniya, supaya kita niyo makhusyo, alam sin sambahayang. Pasalimpati ha, daran na to biyawat-bat, hatiap-tiap waktu sambahayang. Di maharo sin sambahayang, sin syula kanding mga manusia, Muslim, bat malingkan, suway siya magpatiha. Suway siya magpatiha. Nalika sabab yan, sabuton na mo ini, taon na to, palomsin na mo inutok na to, applyon na to, inma na, iban kalabbihan din doon na lang sin sambahayang. Sukod, in sambahayang na to,
mahinang siya sambahayang purna, sambahayang original, long simbahasa. Buko na mo in magtuad, tungki na sadya kita, tabiya gatos tabiya, biyasin pag ginangusin kaibanan. Rumoko, sumujud, umi'tidal, pusim pikilan niya, yat tuhakwa. Yat tuhabihayni long niya, nusaha bihayni, bihayni. Di man jarin bihad to. Dilan kau ni'mat sinallahu ta'ala, ini waktu, labi rin sin waktu, piya ngayo niya kay mo, pila minit da, 5 minit da, inalam sambahayang kau. Dilan kau waktu sinallahu ta'ala, hamong hayak kau magpakay sin waktu yan. Hamong hayak kau, jaman waktu. Kung sa waktu ko piya ngayon anisab sinallahu ta'ala, misan na kuman 5 minit, may tamo dihilan di concentrate. 5 minit da. Na in rahasya, atawakan inamuin secret, ba't kita makakonsentrate alam si sambahayang, ang kanna inisimod kita niyo patapsir, si suratul Fatiha, sukod, nagsasambahayang kita biyaan, napalahil tatawakan biya, naanyam-anyam tabiyan ninamuin kalabbihan, simpatiha, imamong kawa'udhu billah, bismillah, alhamdulillah, makatawang yat ko makakusyo kay malong sambahayang. Nalong sinali, jawab niya, sambag niya kan Umar, imamong kaulong niya alhamdulillah, amunan law niyang kalimat, kababayaan sin Allahu Ta'ala iban karidaan niya. Allahu Akbar. At niya rin doon kolom sin sambahayang, pagpamong mo, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Naunin mapasandong mo pa umo, long mo alhamdulillah, nakabtang kulong mo ing kabtangan, kababayaan sintuhan, kamamalilaan sintuhan. Nakatawang kay mo, concentrate halong si sambahayang. Halong sinali, innaha kalimatun ahabbaha Allahu ta'ala linafsihi wa radiyaha linafsihi wa ahabba an tuqal. Siya na lang ngaing kalimat, kababayaan sinallahu ta'ala. Iban kamamalilaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pabaran niya, iban amo na yan kalimat, kasusuban pag-amalan, singkatan, awliya, salihin, iban sin mga ibad. Ipon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kalimat yan, kasusuban, ini pag-aamalon sinamuin mga awliya, iban sin mga tao salihin, mapuok matdupa Allah subhanahu wa ta'ala. Tama, matikomay na atlang mo, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da an amatani wa ja'alani minal muslimin. Miyo na rin alhamdulillah. Miyo na rin alhamdulillah. Uwas mo kumaon, alhamdulillah. Uwas ito, datong mo rin nga hinang, uwas ko naghinang, alhamdulillah. Datong mo rin hapanawan, alhamdulillah. Di mo pagka na naman, makapamung ko sinamuin, kabtangan ini. Inyat to dalil, matarrang, biyasin sa kaula-ula, in kalimat alhamdulillah, siya na in kalimat ini, kababayaan, pagpamungon, singkatan, piyapanjari sintuhan. Labi luwa na tuod, yung mga sila ipon, sinallahu subhanahu wa ta'ala, mapuukan niya. Na, hakay ba ng riwayat damikyan, in alhamdulillahi rabbil alamin, law sin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, law niya, idha kulta, alhamdulillahi rabbil alamin, faqad syakarta Allah fazadak. Bangkolong niya na mong alhamdulillahi rabbil alamin, bunna tuod tarbilang nakauding ha mga manusya nagsyukur fa Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ati niya, bangkoy hanugaran sin Allah subhanahu wa ta'ala rijikibyan. Away pa ko nakapagsyukur matukan niya, sinamuin syukur, amuin sa tarrang-tarrang. Diyan na si mamong ko, ya Allah, magsukul. Tawakan, nagsadak kakaw bilang pagsukur. Inhat sadya ko na mong, alhamdulillah, ilukis magtuyat to, nagsukur na ko pa Allah. Kalabbihan sin alhamdulillah. Dahil sa suko, sin nagsukur pa Allah, in ni'mat, amuin kaya pagsukuran niya matupa Allah yaon, ganapan kan niya sin Tuhan Rabbul Alamin. Ganapan kan niya sin, Allah subhanahu wa ta'ala.
Damik yan na hadis. Kaya riwayat sin Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Wa qala at-Tirmidhi hasanun gharib. In sa afdal long sin Nabi, jijikilan, amuna imamong kaw la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wayroon Tuhan buat malingkan Allah. Wayroon Tuhan buat malingkan Allah. So, may maka di sabi makna. Bukod simbiya pagtahalil sing kaibanan, la ilaha illallah, magpasapatan, illallah. Way ato kimudan imbihad to. Way kimudan imbihad to. Muna bang kita magjikir fa Allah subhanahu wa ta'ala, subay na pahahadir tarain doon, damit kya ni makna sin jikir tayaon. Bukod magjikir, magbatbat na sadya ko matubyan, la ilaha illallah, kanaon sa mga magjikir biyan po sambayang. Wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi subhanaka subhanallah subhanallah parayda. Way kimudan imbihad to. Palahan kaw, iwan pasar taon mo yung makna sin jikir mo yaon. Subhanallah. Masud si matinggin Allah. Kung so. Kung kareda sa putihon. Na afdalu dhikri. In sa afdal, jijikiran long sin Nabi. Amunayin la ilaha illallah. Wa afdalu du'a. Iban in sa afdal du'a. Ipagdu'a sin ipon. Long sin Nabi. Amunayin alhamdulillah. Ang kana. Bang kumabaya in du'a mo yaon. Biya mga kamislaan siya sinamuin. Barakat. Iban kamislaan siya sinamuin. Du'a, nagdarasin sipat sa afdal du'a, tagnai simpagpudji pa Allah subhanahu wa ta'ala sin alhamdulillah. Kana, yung mga ulama taniyo, labiluwa na impanghu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinang niyadeng ha mga adab, abila ko mangindua patuhan, imamong na akaw alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. الحمد لله. Bukod pagangkat, Allahumma ighfir lana dhunubana wa tajawaz an sayyiatina. Biadalong niya sinupama kun ikaw papagkahimumano siya. In ikaw on hiyajat mo kaniya. Miadto kaw patampat sinamo intaw hiyajat mo yaon. Ang pamobiyaitaan. So pa, makaji saib, dili ba ako 500? Ano nasa dyan pamungkay may kaji saib? Ching, dili ba ako long niya kuhan tubig? Ano nasa dyan namuin, reaction long simbahasa. Dahil simmamungkaw lang mo, kaji saib, bangman kau tuod, papagdayahon pasintuhan, bangman inamuin pag-usaha mo, palaguon pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyudji mo na asya. Ang pamubiyaitan, kadji, bangong pisita mo rin doon, duhalan na. Bidda imbihad to. Nauno pa, sa kaukutan biya ni Jisay. Ando, magsukulong niya. Nabiyad diin na intuhan. Tagridji ki hakatan. Ahajatun singkatan, di maghajat kan siyo-siyo. Nangayo ko magtuylong mo, ya Allah, ampo na yung pardusahan ko. Nahinang ko kain. Ampo na ya Allah, yung pardusahan ko. Yaway adab. Long si mga ulama. Naring si mamong, kaulong mo. Pudji iban sanglit kay mo ya, kau Tuhan singkatan alam. Tuhan patud pupudjihon, Tuhan wayroon hugnaan simpupudjihan. Iban singkatan pupudjihan patutupot kanyara. Dahil nga sabab yan, yakaw Tuhan na mo, ando, ampo na yung pardusahan na mo. Bihad to saan? Kana, dahil nga mga adab, simpagduaa, kabalikan salawat, asupaya yung duaa mo yan, kamislaan siya sinsipat, duaa, labi afdal pagyanon, lamuran mo sin, alhamdulillah, panagnaan. Kayak mo yan, alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At ini pagpuji pa Allah, ang pamusornoan sin pagsalawat iban pagsalam pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak ko mga yun na. Ya Allah, rinjiki ako. Ya Allah, ando, inusaha ko yaon ya Allah, yaon halong kasig ayaw na nung kukuanan diyan, ini tabang ya. Bihad. Amayad pinamuin, sin inamuin, imamong kaw alhamdulillah, amunetin sa afdal du'a pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damit yan, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaya riwayat sin Ibn Majah, dahin kan Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qal, yung sabda niya, atawakan, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan faqal alhamdulillah illa kana alladhi a'ta afdala mimma akhadh. Allahu akbar. Wayroon ding ha mga kanikmat-nikmatan sintuhan long sin Nabi. Wayroon ding ha mga kanikmat-nikmatan sin Allah Ta'ala kaya nikmat niya maun paipon niya. Ang painiipon niya namuin nakahasil sin nikmat ding Allah Ta'ala namung siya alhamdulillah. At niya pagturon sin nikmat namung siya alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Illa kana alladhi a'ta afdala mimma akhadh. Kana alladhi a'ta afdala mimma akhadh. Buat malainkan long sin Nabi. In karihil kanya sintuhan niya to, labi afdal deng sin malawa deng kanya. Atawakan deng sin uno-uno na malawa deng kanya, mahis deng kanya. Atawakan uno-uno na deng mga magkahis niya. Uning maksud, atin niya, aun ni'mat dihil kay mo sintuhan sa upama ang atos ngayon. Tukubos, pagkinsum, dihilan na isab ko ni'mat sinallahu ta'ala, ang gatos milyon. Tuan, ang gatos nga ibo, iwan ang gatos milyon. Inang gatos nga ibo yaon, pagturon kay mo, kaya pamungan mo lang mo, alhamdulillah. Ang painang gatos milyon yat, do pagturon kay mo, wala mo kaya pamungan, alhamdulillah. Nalaong sin Nabi, inang gatos nga ibo yat, do kaya pamungan mo, alhamdulillah. Iban sinang gatos milyon, wala mo kaya pamungan sin alhamdulillah, amuyat tuin labi afdal pahadarat sintuhan, inang gatos milyon at way pus niya. Kalabihan si mamong ko alhamdulillah. Kan na uno-uno, dumagpag kay mo, labi luwa na ni'mat, pamungon mo, pamungkaw lang mo, alhamdulillah, alhamdulillah lang mo. Nakawa ko pangadjian biyan, alam mo, alhamdulillah ya Allah. Nakaiba ng riwayat sin Nabi. Hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kin Imam Al-Qurtubi, a kitab niya Allahu akbar Allah. Allahumma rabb Akaiban ang riwayat hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabot ang kitab sin Imam Al-Qurtubi ingan sin kitab niya Nawadirul Usul. Daing kan Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Daing hanabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya, "Law anna ad-dunya bihadhafiriha fi yadi rajulin min ummati, thumma qala alhamdulillah, lakana alhamdulillahi afdalu min dhalik, aw lakana alhamdulillahi afdala min dhalik." Bangsad jalong niya in dunya ini. Long sin Nabi, bangsad ja in dunya ini. Intibuusan niya, inloon niya katan. Kaya pagmilikan na, sinhambok usog ding ha ummat ko. Bangsad jalong niya in dunya, iban sinloon niya. Yaon na, kaya pagmimilikan, sinhambok usog ding ha ummat ko. Iban ding sinnamong siya alhamdulillah. Na innamong siya long niya impamong niya alhamdulillah yadto. Amo yadto rain labi afdal fa Allah. Ding sing kaya pagmilikan niya dunya iwan sinloon niya. Sabda sin Nabi, kabalikan ko salawat, minsan pa, kaya pagmilikan na sinhambok tao, ding ha ummat kulong sin Nabi.
indun niya ini, labiluwa inloon niya. Bang mo sa bandingon, dahin sinamuin namong siya, alhamdulillah. In alhamdulillah yadto amurad tin labi afdal fa Allah, in kapag milikan niya tuway pus pa Allah. Mating kalagwan sin, ini mamong ko alhamdulillah. Nalawang sin Imam Al-Qurtubi, abila in kaunan sinipon long niya, kaya ilhaman siya sin Allah Ta'ala mamong alhamdulillah. Amunad tulong niya sa lagu-lagu ni'mat. Deng sindun niya, iban loon niya. Sabab, intong baslong sin Imam Al-Qurtubi, intong bas sin mamong kaw alhamdulillah, di siya magkabaluba. Di siya magkahigin, intong bas yad to. Ampay intong bas mahasil mo, aparihasan dunya ini, kinsum ko ni satuan, malanyap da siya. Pila na sa ginagalta da yung katutan niyo, magmaap. Ang gatos ngayon, doang gatos ngayon, milyon. Mabaya si Ivan Sindi, mahit din katanyad tumalawa. Mahis din katanyad tumalawa. Nampalong sinabi, inyamalan mo na mong ko, alhamdulillah, alhamdulillah, intong bas niyan, salama-lama, way roon, di magkabaluwa. Naringa sa babyan long sin Imam Al-Qurtubi, misdakan li qawlihi ta'ala, impanghimun na kunon kulong niya, ha, baita ko yan kanniyo, amuna informan sin Allah subhanahu wa ta'ala, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya, wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. In alta, in anak, in mga yan, pangari-ngari dunya, malanyap da. Parmansin Tuhan. In alta, uno-uno na alta. Bay, sakatan, pilak, in alta, iwan ka anakan, bang wala na nabaot sinamu in pag-agama, inyan pangari-ngari sa jasin dunya. Kinsum ko na isa, malanyap da. Malawa da rin kayo mo. Amura in kumakkal, wal baqiyat as-salihat. Amuring kumakkal amal salih sin manusia. Amuring kumakkal amal salih sin manusia. Namunat tulong nin sarayaw-rayaw. Khairun 'inda rabbik. Amo yadto in sarayaw-rayaw pahadarat sin Tuhan. Iban sarayaw-rayaw tutungbasan mahasil mo din hadarat sin Tuhan. Wa khairun amala. Iban amunalong nin sarayaw-rayaw angan-anganon sin syulakan din haipon sin Tuhan. Bukon ko magangan-angan lang mo kuno, ako hindi lang makawikuan, Fortuner. O isala ni magangan-angan bihad po. Sa suway nakataimbabaw in pag-angan-angan mo ha akhirat mo. Sa babang nakataimbabaw in pag-angan-angan mo pa dunya mo, rin sin pag-akhirat mo, ikaw na in taulusong pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. May ta, sabab inyangan-angan mo yadto, mahasil, mabalubara. Ang paimbinin mo, wala mo yangan-angan, amuyad to in kumakkal pakakkalon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambilin Nabi sallallahu alaihi wasallam kahinapusan. Kisahan niya in mga sahabat niya. Asabda niya, anna abdan min ibadillah, qala ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ang bukmasa, in Nabi sallallahu alaihi wasallam di matukisahan ni mga sahabat niya. Bunar tuudlong sin Nabi aw nambuk ipon. Dahil nga mga ipon sin Allah. Madaran niya long niya pag-ammalo ni naammalan ini. O ni naammalan niya do, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Daran niya to pag-ammalon niya. Ya Rabbi lakal hamdu, yatrin hamdu. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Madaran niya ito pag-ammalon, sinamun ipon ini, long sin Nabi. Sa hingga yung mga malaikat, indua malaikat maglulukis sinammal ibadat sin manusia, fa'adalat bil malakain. Kasigpitan sila maglukis sinamuin, aammalan niya on.
Di nila kaingatan bang biya diin nilukis. So inhinang nila, miyadto sila pahadarat sintuhan, indo ang malaikat yaon. Namong, Ya Allah, inna abdan qad qala maqalatan la nadri kayfa naktubuha. Ya Allah, bang makatulong sindo malaikat yaon. Aulong niya ipon mo, aun niya amalan niya. Na niya amalan niya ito, Ya Allah, di na mulong niya kaingatan, di na mo mengat ilukis. Bukod ni maksud, di na mo mengat ilukis. Literally, di na mo mengat ilukis. Sa maksud, di na mo mengat amuin, upiksaon marayaw, palihalaon marayaw, bang biyat diin, yung pagtungbas na mo haipon niya on. Diyan nakainda-indalong ninamalan niya yung mga makato. Nalong sintuhan Rabbul Alamin kanila, doa malaikat yon. May talong niya, unin pa mong sinipon ko. Long sindua malaikat, impamong niya, Ya Allah, Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Amay tulong impamong sinipon mo yan. Na-informan sin Allah Ta'ala para malaikat, faqala Allah lahuma, uktubaha kama qala abdi. Sulatan nyo na sa jalong niya. Bang unin nakabtang sinipon ko. Ayaw na kamulong niya mag-usisa, magkuan bihay ni kamo, bang biyadiin nyo dihilan, tungbasin, amoy ng malan yun. Ayaw na. Sulatan nyo na sadya, bang uno in kaya kabtang sinipon ko, ako na lang niya mismo magtungbaskan niya. Di ko na ipahapitkan niya. At inintutungbasan, bukod na ipahapit madto pa mga malaikat, katuko, daha matulong niya kan atitlong niya, duhala ni naman tungbas na yan. Bukod, sa Tuhan na magtungbaskan niya. Allah na magtungbaskan niya. Namuyad to mga umat al-Islam, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kalabbihan sin alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita isab pa, Rabbil Alamin. Ba't nabiya mo usin ang bukhayat tuod? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. In kalimat Rabb. In Rabb, bangka mo magpakarungog kalimat Arab, atin niya kabtangan Rabb, atin niya tag-upik sa'i. Imakna niya. Al-mutasarrif, tag-upik sa'i. Rabb. Tag-upik sa'i, pamanga raayat niya. Bimakna, in siya nakura. Pag siya mag-upik sa, siya magamuin mag-ini, nagparayaw sin hula, nagparayaw sinamuin mga ini taon niya, at siya in nakura. Fahuwa sayyid. Nabihat ko in Allah subhanahu wa ta'ala in siya Rabb. In siya Rabb. At in siya tag-upik sa'i, tag-amulahi. Tag-amulahi. Sarta in siya nakura, singkatan pa nakura. Wayroon na nakura, makataimba mo kanya siya. Mana sin Rabb, tag-amulahi, tag-upik sa'i, tagpalihalai, Rabb al-alamin. Ada po din makna sin al-alamin, kullu syai'in siwallah. Nakawasan ni Chiching, ilmu tauhid. Na alamin, pag yanon, kullu syai'in siwallah. Katan, sin uno-uno na, mapuas sin Tuhan, in pagtawag ka niya alam. Inikaw manusia, in pagtawag kay mo ha Arabic, alam. In jin, alam. In dunya, alam. In langit, alam. In lupa, alam. In semento, alam. In lamisan, alam. In bangko, alam. In katan, piya panjari. Mapuas sin Allah Ta'ala. Isa sa Tuhan Rabbul Alamin, in pagtawag kanya, alam. Nangkan na, in hinafarman ini, Rabbul Alamin, bukon siya plural, bukon siya singular, sa plural, alamin. Alamin. At inabang tamaanahan, Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, atin niya, tag-upik sa'i, tagpalihalai, iwan nakura, singkatan, tiya panjari. Singkatan, tiya panjari. Although on kay mananding ang mga mupassir, mianahan nila in alamin din di imano siya dalong niyawan sinjin. Inyad to, kabtangan bukon makusog. Kabtangan bukon makusog. Sa sumagawa, in kabtangan makusog, inaalamin pagyanon, biya sinakiukan niyo, siya na, in katan, piya panjari, sintuhan, wat malingkanin siya.
Yung pagtawag kanya, alam. Tag-upiksa, tagpalihala. Sa babang wayroon tag-upiksa halangit yaw na, o isa unto ko. Pag sayo mo nahulog na, ilangit mo ito ko. Nabang wayroon rab. Bang wayroon tag-upiksa wayroon tagpalihala. Inso ka, magligot. Indon niya, magligot. Bang wayroon Tuhan. Rab, nagsisipat siya Rab. Hari nga sabab yan, Rabbil alamin, atin niya, Tuhan tag-amulahi. Iwan sin Tuhan tagpalihala, hakatan piapanjari sin Tuhan Rabbul alamin. So bang tama na hanin tibuhusan sinambuk ayat ini, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ingkatan, pasalin alif wal lam din dito, long sin mga ulama babasa Arab, al-istighraq. Ati sin al-istighraq, nalangkom ni ingkatan pupudjihan marayaw. Nabang tamaan, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ingkatan pupudjihan marayaw tuput tunggal pa Allah. Allah, Rabbil alamin, Tuhan amuin, tag-upiksai, tag-amulahi, tagpalihalai, nakura singkatan pia panjari. Bang tabya, maknahan ingkahimut-mutan sin, makna niya tukatan. Ingkahinapusan niya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Longsin kay bananding ha mga ulama. In Alhamdulillahi Rabbil alamin, magkabatbat mo, tiap-tiap sambahayang. Sartain siya, nalukis siya panagnaan, ukab mo sin Quran. Kaya lukis siya panagnaan, page, pag-ukab mo naman sin Quran. Diya dako sin beitaan, diya sin sa kaula-ula, diya ako sin Tuhan Rabbul alamin, in papapudjihon ko matukan niya. Hauno binaybayan, hauno-uno wakto, subay ikaw nagpupudji matto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab long sin Tuhan Rabbul alamin, iban long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'arraf ila Allah fir raha, ya'rifka fi syiddah, hisyusyo, innangila, ataw kaning kila niya intuhan niya bang hisyo. Hawak tuin siya, halom kahamong haya, halom biya ni'mat marayaw, Ustiyum-tum niya Allah Ta'ala kahalan bihadto na tumtumon siya sin Allah Ta'ala isabang siya dagpakan sing kasigpitan. Bukon tabiya gatos tabiya, bang kita dagpakan sinamuin kahanong para sahan marayaw, di, minsan may nga tumumtum patuhan, minsan mamung alhamdulillah, mabukata simod niya. Kung bang yadto amuin biya, mapuan na biyaan, malugi na, mabankrupt na, dito na. Astagfirullah, alhamdulillah, ya Rab. Di, agay ito kidalim biya ito. Sabab min sabda sin Nabi, hisiyo-siyo, in nanumtum, in nangila, iwan hiyati niya, bang hisintuhan niya, piyudji niya, piyagsukuran niya, hawak tu hakahalan siya, hamong haya, hakahalan siya, biyak madto, ini, alom ni'mat, sa lago-lago, nabang siya, kudanan isab sinamin kasigpitan, Tuhan isabi manumtum kanya, punungan siya, iwan tabangan siya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mahuli, patubtubon na to rin dito. Ini balikyad to na, lumaton na isabgitan nyo pa. Next ayat, amunain Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bang pamuhon, mahaba sa ini. Inaudhu billah sa jayad to, ang pamuhunin niya to, mga suway mga 5 lingkod. Naudhu billahi minasyaitanir rajim, siya marita sadya. Iban di na kita maghajat sinamuin, subay naman mahawa tuod. Yung kalagyan ta sadya muin, makawa kita maniyo-tiyo, kalabihan niya, labi luwa, natuudin maana niya. Nabihat to rin sa binhinang tarendi, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ang bukayat, naubos na to harumini. Mura-muran balikyad to. Next ayat isab, ubuson na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.